Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya India chon COVID-19 vaccine dos viable cha somnga pek tlin tumin chak takin mala a hati lai hian COVID-19 rik chi thara leng le mek ti hretani wangin nga thatu te vaccine dos kemala thoi turin kan ngen chewa medang po vaccine dos kemla tur som turin kan ngen chewani shleng la kain vennan mai tomna vo medang hnai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan hoi hredu nei chon rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei reng ani tuna chun chin thalong athak chun zomang u dar kar samni pali chung khan COVID-19 rikai tharami zathum samni pariat mu chu ani tun hai mizoram sarkar in bila pek thelo wanga nip ko in mizoram kol phetha supply ti to patum chu chin fel ani Indian Air Force helicopter che solathi Chief of Defence Staff General Bin Rawat le medang ta ruang chuni zan khan Delhi thenpui ani Bangladesh Dhaka Special Tribunal chuan kumsang ni som pakwat engineering zirlai Abrar Fahad Thattu zirlai somni te chu thiturin anchung thu arel Darkar somni political chung khan Mizoram COVID-19 shikai mi zathum somni pariat mu chu ani sample ndiki sang ni zathum somli pani ni in shikai mu chu hi zazela sompali point bel pakhat ani a mishing sang khat zela shikai mu chu to za chu za somni panga ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to za chu somli porok ani eti hian Mizoram COVID-19 shikai noi khat sing thum sang seri panga anom to a noi khat sing thum sang li somko panga enkol daman ni to a enkol lai sang thum somko pakwa an oma mi zanga som pakhatin an thi pui to ani PR Minister Pulal Road Kiman Nimin Khan Khuang Leng Higher Secondary School din thar a hong Pulal Road Kima chuan tun ma mi ming thatak tak te lo chuana tuipui rala zerna konga tanlak thar atul thu soin sarkar fongsel tu officer lian zinga mizote anom theinan zerna konga tanlak thar atul le ani atia engna po ezona ngang hetana mang turin lekha zirangai thu soya rinomna le dikna vonga khotang nun siam thade thang thar te zinga zonun zemoi aya upaza tlomngai na le adang te zirtir ora tul thu soin nu le pa te chu fa te thanlen zena tur konga mangai na nen nun kong dik ko mu konga tanla thar turin acha ani Sarkar in RMSA Higher Secondary School Mizoram Puma Pathum a hon thar jinga pakhat khuang leng in a chang thei chu alom pui thu soim bial to MLA le mi pui te malak na fak omati a Sarkar in khuang leng Higher Secondary School building satura ro manna ane imek thu a soya zirna in hon thar chuan zirna konga khuang leng mai ba ka Zoram Puma har tharna athlen ngei the be sein an kal zelna tura tan du sakna a hlana school mamo le na tur poisa a hlan ngal ani Khuang Leng Higher Secondary School hi Samagra Shiksha Project Approval Board in Maini somni pakwa sangni somni kham din remtina poma Maini di sangni somni pakata tangkhan official school kalpui tran ani tundin huna Khuang Leng a hian Higher Secondary School zitir tu paruk le zirlai somni pakwa an ommek ani tun hnaya Mizoram Sarkar in bila pek thelewa wanga nipko in Mizoram kolphetha supply ti to patum chuchin felani a Power and Electricity how to ten kan correspondent an shildanin nipko in ba pek tak ani lo chuan kolphetha pek chu anti top tur an puan chung chang chu nimin khan chin felani a sarkar chan kolphetha man cheng viable che som paruk le no somli nimin khan pe chuaka bank tatlangin nipko hi pek ani pni ho tu te chuan nipko ne na indem na an siam angin sum da lok letter of credit a hian sum no kharanga ngaya bill chu pek thoni na a letter of credit no kha ani lo wangzokin nipko hian kolphetha pek lawa an wawa Tumdanga po atheng fo chin fel le zelan I thin thun soini mi puiten eng chit man a hun taka an pek thin lai hetianga sarkarin kolphetha le naman ati fel wat lo thin chungchang a zona changin pedi ho tu de chuan sarkarin kolphetha le na power purchase ain sum an mu bill pe ka tanga sum an mu chu atlem zo ka mi pui bill hian Mizoram mo apushu zolo wa heti lai hian mi puin bill an pek chu sarkar sum bom pui alu topa apek chu chu sarkar thu thuani anti Mizoram chuan kolphetha mun nga nipko NTPC NHPC, OTPC le TSEC electronic na leya nipko atanga vona tilo chu midang atangin harsanna omlem lo ni in PNE department ho tu de chuan an soi ani lunglei borsa puklu thongan e kai shoi nimin khan DC conference hola lunglei district chunga COVID-19 ridan na lak to dan le za zain an lak dan tur chung chang an soi ho puklu thongan chuan third wave lo thleng le tur in vena thaber chu ridan na lakani atia UNICEF India Public Health Immunization Consultant Dr. Subhangi Padnagri chuan lunglei district chunga COVID-19 ridan na electoral rola mishing omza ta tangin dos khatna mi za samko pathum point pakhat paruk pek anni a dos ina chu
za somriat point paruk panga pek an ni ti asoya second dose lak hun to lakim lo mi sing kha sangret zakol apariat lai an na om ani ati lunglei district hi covid-19 thidan na za anhen chothe na district administration medical team VLTF NGO caution sang chanchibumi tele akai no department sang te tho ne le tandrol angai thu soi ani UNICEF in covid-19 thidan na za hlotin na turin Hargard dastak awareness an ethin chuti hlotin angai thu sein chung kotin covid laka an him theinan chung ko member zong shidana la theichin chuan lak theu turani ti Dr. Subangi chuan asoi ani Mamet District Sorhliap Khua Goodwill Foundation SBI Foundation malak na bot say digital smart classroom chu Sorhliap High School a Mamet District Samagra Shiksa Deputy District Project Coordinator Puich Lerok Sang Nimin Khan Hong Pulerok Sang chuan Goodwill Foundation SBI Foundation te malak na hitiang digital smart classroom Sorhliap High School a honan ni ta chu lom omati thu soya zirlaiten na sataka an tangkai pui nge abe sei thu soi Goodwill Foundation hian Mamet District chung ko sang an sa takin mason na an kalpuya ko som pahnia mobile medical unit kalpuin nimin khan bongwakhuwa pontry training rural self employment training institute aizol nen an kalpui mek chu second batch khana hun manani a mi somrukin pontry training an zo to a hengba ka hian darlak bongwa sabol phaizaw le solhep khuate mason na tam tak tho mek ni in heng khuate hian covid-19 tripui lenga wanga harsana tok chung ko te na tanpuina anope to bok ani Mizoram State AIDS Control Society MSEX Noyadin Community Advisory Board to MSEX Assistant Director P. Lorinomisai Hovin Min Khan CMO Conference Hall Longkai Antrukhom Longkai District Chung a Rapid Field Assessment Report Talan ni Dansuan Drugs Manga in Chiu Thin Mi za Purungatanga za Somli Paretan Oma Heti Lai Hian Gilead Dropping Center in record an ne athung chuan mi zali somko pani anom thunga hengba ka hen female sex worker chu assessment report a mi somatang somprukin kar Longkai District anom line Gilead Dropping Center record a chuan mi somru pakhatan thunga hetinga report in thalu tukani wang hian adik tak hret ani thenan uluk le zola assessment ne thatle ani se anti Gilead Dropping Center report talan ani dan chuan Longkai District HIV AIDS adar zel on tura an malang na pakhata syringe at khona lang thei turin Longkai khopuya dor palia an chop chuaka kondom at khona lak thei turin dor soma an chop bok ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Changkop Chuan India Ramin Zalen na amu kum sumsari pangana lomna kalpui me qualin quiz competition August ni sompali in rin ni atanga chanin kumthar August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar longai thu thinam che chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puan ani Indian Air Force helicopter che solat hi Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le medang ta ruang chun Indian Air Force thona mangin ni zan khan Delhi Palam Air Base thanpeni Prime Minister Narendra Modi Defence Minister Rajnath Singh le NSA Ajit Doval te chuan Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le medang ta ruang chunga hen pangpar anda ani puan to angin General Bipin Rawat hi voin hian Delhi sipai hun puya voini dona voin lama mi puile sipai te tan arwang hu thena hun siam ani anga hemi chung hian ama thana landu apiang tan hun hon ani ang Nimin Khan Parliament in hero ralin khoma Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le medang khona che sola thi suna hun minute ni manani hemi nu hian Defence Minister Rajnath Singh chuan Lok Sabha le Rajya Sabha chene thandan kim chang hi member te ma asoi ani Bangladesh Dhaka Special Tribunal chuan kumsang ni sompakwa engineering zirlai Abrar Fahad thatu zirlai somni te chu thiturin anchung thuarela ani ba ka hian midang pangate damchung lungin tang turin shem anni chanchin thar sia ti topna na tlang pui darkar somni pli chung khan covid-19 shikai thar mi zathum somni pariat mu chu ani tun hnaya Mizoram Sarkar in bila pek thelo awanga
nipco in Mizoram kolphetha supply ti to patum chu chin fel ani Indian Air Force helicopter che sola thi Chief of Defence Staff General Bipin Rawat damidang te ruang chuni zan khan Delhi thlen pui ani Bangladesh Dhaka Special Tribunal chuan kumsang ni som pakwa engineering zirlai Abrar Fahad Thattu zirlai som ni te chu thi turin chung thu rel chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani